Imsipolo munkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizima Africa worldwide. MC Polobas ishide limhlophe libhakuze lapha laphinde labhakuza lapha. Ngiyakubingelela kakhulu enhla nasezantsi eMpumalanga nasentshonalanga. Abakhuluma isilungu nabakhuluma isiZulu, isiXhosa, iSpedi, iShangana, iSivenda, abakhuluma iSuthu, abakhuluma iSwati. Sithi amandrebele wonke. Siyanibingelela ngolakithi kwelakaphunga kwelakaMageba kwelakabhejane ephuma esiqiweni sanibonani. Cha, ishide limhlophe linibingelela ke ngani zakwethu lana entabeni zeTheku eDurban. Umfana ozalwa lapha eNDW noDivorce Women eNdwedwe emalangeni kuWard 16 ngaphansi kwenkosi uVT. Angihambi ngedwa ke namhlanje ngihamba neNkunzi Malanga. Bakhulunywa ngenyanga enesineke nothando nesikhathi sonke. Khulunywa ngalobaba. Usuku nosuku uthola ucingo awusaze saphatheka kahle eSwatini sambele kwaMhlanti. Bathi uNdlunkulu abanye bathi saze saphatheka kahle efikile eGoli avenakekelana loya unento yakhe ayishoyo wena wabona abantu bebamba umphetho wengubo kaJesu bethuncula nje bethuncula nawe ungayithunculela. Abantu besifazane ke bamthanda kakhulu udokotela bathi uphethe into yokuphathwa ngoba masekunikile umenda ubusawuluza. Kanti abesilisa bathi siyagaranda sibhambe embedeni ukuze kusekuseni singadelile nomfazi engadelile ngoba imnandi into esinikwa lapha amandla wapheli siyakitazana nje ngenxa yenduku zika dokotela uMhlanti. Dokotela omkhulu waziwa kakhulu ngezinto zenhlanhla. Bingelela abantu bese singena odabeni lethu lanamhlanje. Ngicela ngibingelela wena Mapoloba. Nababukeli baloluhlelo la Siya Viva TV1. Labacela ukungibona uDr Mhlanti indoda nesabukale eSwazini. Ngwakamanzini ngitalwa indoda yakalikhele ezalwe eVillage. Ngitalwa into okwazi yakadlamini italwa eGebeni lapha kaNdinda. Yes mkhulu. Dokotela omkhulu waziwa kakhulu ngezinto ezithinta inhlanhla. Asikhuluma ngosomabhizinisi omncane onetafula. Usomabhizinisi omncane onespaza. Usomabhizinisi omncane obesaqala ngeUber yodwa. Usomabhizinisi omncane naba abafana abancane bathi bakhama brand. Bathi banezinto abazenzayo kodwa zimuva ziphambili. Yino iphathele usomabhizinisi osafufusa othi lapha kwaMhlanti ungayithola lento. Laba benhlanhla Mapoloba ngoba bekela abantu. Kunesiwasho senhlanhla lengisakhakho ngisakha ngamakhambi nangelibisi. Nangemaswidi nangema Coca-Cola. Kodwa lento tindvo utanato uma utakimi. Nangabe ungakakhona ukuthi itolo utangakini dinawo lamakhambi lengwahlanganisi. Utanale mali lenganga 150. Ngifike ngithenga lamakhambi nalamabisi bese ke sengikwakhela isiwasho. Uyasiphuza nje 3 cups bese uyahamba njengoba usho ukuthi bonke bayasho ukuthi bathokota embhedzeni inasemendweni nasemakhaya ihlalo tiba khona. Bese ke lesiwasho sihamba nekhombo yetinsipho tekugeza letihlukana kathathu. Le khombo leyo yenta nga 4.5. Yes, ijomelela la kulesiwasho lesiphuzwayo. Lesiwasho noma singakhanza lo mtimba wakho kuthiwa ufile. Ifike siuphilise noma singakhanza kuthiwa lesilady sakho sicimile. Sifike sisikhanyise emaphupho noma ngathiwa mnyama sifike sisikhanyise siwakhanyise noma ngathiwa lelihlombe noma unesiphiwo lesithide mhlawumbe sequla noma unesiphiwo sokuhlanganisa abantu ifike lesiwasho siqhumeze. Kodwa ke sihamba nale khombo lele ngishoko yetinsipho letihlukana kathathu ngiyenta 4.5 kodwa ke lesiwasho usinikele 150 mawufika bese ngasihlanganisa ngiyakwakhela uphuza nje inkomishi tibenzathu siyasebenza bese kuthi la kuletinsipho le khombo le umuntu losafufuza mhlawumbe letafula noma unebhizinisi lencane ngifike ngimentele letiwasho letana enhlanhla bese sethiyaphila ngoba abantu behlukene ukhona umuntu othola ukuthi lesimo sakhe manje kulesigaba lesi sidinga tiwasho hayi imithi hayi tipoko hayi tilwane. Okay Mapolo usathinte ezipoki uthinte ezilwane. Ake usicathulise ke kusomabhizinisi othi mina ngumuntu ofuna amathenda ngimzingeli mina ngizingela amathenda mina.
futhi ngiye ngiwathole kodwa mase kufanele ngithole iprofit kuphunywe ngoba kungifica ngenamali akubalansisekile kahle khona omunye othi hayi mina impela kunesitolo lapha emall ngasithola kunomunye othi mina sekunama truck khona omunye othi ngikhuluma nje nogandakanda wami kodwa zonke lezi zinto kunokuthi zephambili ziyafa futhi angisebenzi asikhulume ngosomabhizinisi osenakho okuthile kodwa ofisa ngathi ngakukhusela uphinde kudlondlobale unani esandleni sakho dokotela lo esiwasho lesi mapholoba sekuphakamisa sifike lo muntu lo ngabe le nto akhethi ijemile noma athi ichubeki kahle difike iphakamise lendlala yes ngoba dolo khona umuntu uthola ukuthi lo mtimba wakhe wesindwa noma bamvale ngento letilikhuni akadzingi ukuthi lento yakhe iphakanyiswe noma ikhushulwe ngento lematima ifuna nje siwasho lesilula ngifike kwakhele siwasho ngisikhulumise bese ke sengikhulumisela futhi lelo khunjane lento yakho iyaphila lapho lento yakho siwasho kuyasinikelela usikhanyisele indlela yokusiphahlela umuntu ofuna udumo yini omnika yona dokotela udumo nemali lokuthiwa ngusidumo usidumo but lo sidumo lo ngwakha ngale TV nginika TV yes thatha le TV ngwakhele ngugcabe noma ngikhothise ngubhemze bese ngasho lo muntu lo ufuna kuba celebrate noma be celeb ambali ke madoda niphile kuye nimsebenzele ngale ndlela afuna ngayo yes nedike lokuba khona kufuna kusahlala bohla ngihlola tovuzetela hlala bohla tongihlola yes kunombuzo othi kodokotela bonke abakhona neseke sababona wena uhluke ngani yini le ngenza ukuthi ngikuthembe njengomlapho wendabuko ngize kuwena mangizofuna usizo mina la ngithinza khona amapholoba njengoba bakhala labantu kuyehluka okay ngiyamsita umuntu ngalethi into letinkulu phinze ngamsita umuntu ngalethi washo letenhlanhla tuwasho nje general yes lesimo sami ngisebenza ngendlela etehlukene kushiwo ngalelo la ngathi okay lo muntu lo akumendele ngale indlela naye lo muntu lo uthunywe kunako futhi kakufuneka umuntu efika athi ufuna kwentiwa ngale ndlela yakhe noma belo kwaphela ukukhuluma into letine ngoba into lefike ilimata umuntu noma imvale ngiloko ukuthi athi umuntu hayi mina ngifuna lokho kwani kuye kudzingeka na yakuzwa umuntu akangafika esigodlweni ekushayela umthetho wena wazi ukuthi uzomzala ngoba nase ngathi cube ukutendele le ndoda awuhluleka yakuzwa mina kodwa phela khona nabakuphuphile nje dokotela ukuthi ayiphuphu ungenzela u1 no2 no3 enze njani loyo ke kunendlela yokukhuluma bantu babulawa indlela yokukhuluma agcine lokumuntu nalosito lalitholile lingasamsebenzeli kahle ngoba usuke yena afundo lelembili afundo legijimako kanje kufuna kanje kunetigaba takhona yasilahla silwane ngasilahla mapholoba kuyimalini kulahla silwane nje ngenda 5000 usilahla kanjani dokotela udila neziduli noma emfuleni siyasizwa sekuthiwa nithe umuntu wakhishwa iphenti lakhe noma akashiya isikhinjana sakhe esincane zingenabi zonke lezi zinto kwala ngisilahla ngendwa ngemnyama okay noma ngekhandlela lemnyama noma ngenkukhu lemnyama noma ngembudli kushaya ukuthi lesilwane sikhulu kanganani noma kwemosha kanganani kulo muntu uyakwazi ukusifaka isilwane kumuntu iyasilwane ngasifaka nasasifunda indlela sesikhiphe sesilahle noma sesibulala kufanele TV nangabe umuntu atitholile timhlanyisa noma tingende endlela ngiyafike ngitibulale ngimfakele TV uyathwalisa dokotela ya mina kafuna into ngiyamnika abasebenza ethwale mhlambe mongase ukhulume nomuntu osekhaya osekulungela ukuthwala ungamtshena ukuthi akaqaphele ini ungamluleka umthini kuze asondele kuwe kufuna ukuthi wena amapholoba kuthi lento ifuna isikole nje ngoba sibatshela abantu ukhona umuntu athi ufuna into le kanje lede bungoti noma ufuna into lengadli keja lesigaba lasho ukuthi ufuna kuphakama ngaso yena lento idemand athi ufuna ihlabe noma lento ifuna sihlahlelo ngiyakuzwa uyakiva mosimapholo ufike lo muntu umakhele lento yami uthi hayi lokusho ukuthi wena ufunda okunaloko umndeni wakho ukuthi uphephe kanje kuhamba phasi keje lokufuna ukuthi kufuna ukuphakamise ngeminyaka munye ubusolapha phezulu lokho vele automatically kufuna sikuhlala la ngabaqhubeka lo muntu kasho njalo ndamnika kambe mina uyabona ngale khathi sekumosheka tinjo lokho ukuthi cha lokho vele lamatuba nako sigaba sakho sila ngoba yonke into lesigaba sakho angeke nje uthi wena ufuna into lenkulu ngeje uthi ufuna ukuphakama ngento lencane ngamanye amazwi uthi wena dokotela umuntu akazazi ukuthi ufunani yes umuntu engasho ukuthi ufuna into ezomnika ama-million kodwa ethi akayifuni into ezodla ingane zakhe ayikho leyo nto fanele ithi imnika ama-million kube kuhamba abantu
vele lento le phakamisa ngematubane lamakhulu inebubulu obukhulu lelena lephakamisa kancane nje ngendlela le kahle inebubulu obuncane. Iziphi ezingabulala umuntu onazo njengodokotela? Lesingabulala umuntu unethathi nangunika nje ukuthi ngeke singahlabi inkukhu singahlabi imbuti ngomo. Kahle ke lapho kodwa lesithathu ngeka nje ukuthi awuhlaba wendile utholana yakunika nje nomali ayibi nenkinga leyo nto. Kodwa nje sake sathinta silwane la ngiyakhula lento ke embutini kuyakusula embutini ke ngomene ngokunjalo una into ekuthiwa i-contract? I-contract ikhona amapholoba ngiyakunika mina 2 years ngikunike kweminyaka kufuna ubosho ubuye uvusetela kanjalo futhi lento nathi ngitakusebenzela isikhathi lesingaka iphele ikhona. Dokotela, abantu abafuna ukuza kuwena bengakufica phi noma lento yokuthwalisa uyenzela kuphi? Lokho ngikwenzela ekhaya amapholoba. Ekhaya straight lo msebenzi lo ufuna ekhaya egcekeni eSwatini. Okay. Mase ngiphuma ke sengiyokulungisela ekhaya lakho noma leyo business noma whatever. Kuba ukuthi soko efika kimi ngakuhlolela ngakwendela wahamba bese ngithi lokhu ke sekufuna mina ngiyokutindisa lekhaya lakho. Yes. Ningizimu Africa worldwide hleli nodokotela la uMhlanti une inamba ezimbili atholakala kuzo mayise Ningizimu Africa kune number ethi 083 885 4017 siphinde dokotela 083 885 4017 siseswatini sikuthola kiphi inombolo? It's +268 76 95 1392. Dokotela, uzothola umunye umuntu sengikuzwile konke enikhulume ngakho kodwa udokotela akeke esivezele emakhwapheni manje ezinye izinto ezicashile akwazi ukuzenza in 2 minutes mawungakhuluma nabantu ubanxusela ukuthi abeze bezosetshenzwa u1 no2 no3 sithi uphetheni esandleni dokotela? Cha esandleni ngiphethe inhlambuluko mapholoba. Uyayenza inhlambuluko? Abantu nangabe bafuna inhlambuluko noma bafuna ukubhoboka ngiyambhoboza umuntu. Lesiwasho lekinaso siyimfihlo. Kwasiwasho lesiyimfihlo kuthiwa ikhotha. Ngiyakunika usikhothe lesiwasho. Khotha. Lesibhamulela emtimbeni noma ngathwala into lengakhulumi fit khuluma. Kodwa ke leyo nto ke lekhotha kunendlela lengicala enkwendlulisekiyo ngoba umuntu awumniki into lehlobi langqolile kufuna uqala umuntu umkarabhe uqala ubuke ukuthi kuphambane kuphi. Ifike lento yakhe ichuma noma kuthiwa uvaleke kwani imali ivalekile umsebenzi lidlodi noma diva tikhuluma ifike ikhulume. Yes. Hayi ngiyakuzwa mina dokotela omkhulu futhi kuyangijabulisa ukuthi uyithinta indaba yekhotha bengithi sizosiphuma ungayithintanga kunomama wangapha bizwa ngale ndawo lena isemsini ko Kranscorp into enjalo uthi lo mama ngake ngafika lo dokotela ukumazi kwami mapholo bangimaze engakaveli lapha kwaSiyaviva TV1 ngimaze njengengane ehloniphayo besigibele naye ibhanoyi ngawelwa isikhwama wasesicosha isikhwama ngokuthi nami ngumuntu kamoya ngase ngivukwa izinto ezithile phansi kwakhe wasethi mama ngenxa ukuthi ngiyinyanga ezihloniphayo angikwazi ukuthi ngoba sengikubona la ngimane ngikutshela uMathanda ngicela ukuthathe nayo inombolo yami uyongifonela wena ngoba uzwa kunento ethi ngifonele uthi wakufonela dokotela omkhulu Nkosi yami uthi akuphelanga 2 days wayeseseswatini endlunkulu ebheke kuwe ngenxa yokuthi wamtshela isigaxa yonke indawo la ehamba khona bebehluleka ukumhlukanisela ngaso bakwazi ukumhlukanisela wafika wamenzela into yaqaqeka imali yakhe umbuzo uthi uma umuntu ehanjelwe indoda ungakwazi ukumenzela okufana nalo mama owamenzela kona umuntu onenkinga ukuthi uRafu uyadileya umuntu onenkinga yokuthi abantu abafuna ukumkhokhela imali zakhe noma lapha ke usebenza khona abasafuna ukumnika imali uyakwazi ukumqaqela ungamqaqela njengalo mama mhlawumbe ake sikhulume sigxilele ukuthi wenzela kanjani abantu mawuqaqela abantu imali obani obadinga ngempela udinga abantu mhlawumbe bo 10 rand ngixabane nengane la engafuna ukukhokhela imali yami ngithi hayi khona ngigoleta 200 ngicela ungiqaqela noma uqaqe imali zangempela mawuyiqaqa futhi uye wenze njani udingani umuntu udinga asondele endlelani fanele ezeSwatini noma uyamenzela nakhona la eNingizimu Afrika mapholoba angiqale la 30 seconds nje dokotela
na ufuna ubuyisa umfati kuba ngumlolo otsholiwe okay noma langabe uma kwengane kushiyana lokuthi besenesikhathi esinganani noma intombi kushiyana ukuthi beseniphile kanganani nemvu emali kufanele lotho ilotho ayimane ehle nemali yakarafa ayimane ehle inebantu bayo ngiyakubuka ukuthi vele kukhona yini ayezwakala shuthi ngoba lo mama uvele kwakukhonto emlindele ingakho akwazi kumenzela yes manje beshoda nje ebukhahlelo sibonga kakhulu dokotela inkosi kubusise sibonane kwivideo elandelayo abagulayo nabahluphekile bebabasondela sondela emkhunjini yaloyakhonezwa yimsipho lomunkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela yeyishideni mhlobo unkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yalo khona uzophila Webabiyamba lenqola webabiyamba lenqola yeyigibela umkumbikano wa yeyigibela umkumbikano wa nawe sondela emkhunjini yalo wakhomuzo kunolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala